Iya, di Jepang. Buatan Naruna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آية أخرى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما تتلى عليهم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Mga palanggungan ha agama Islam,
tukbar na to yung pagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pamuji kaniya bukun haja habi sin waktu bihaun ini buat melainkan nakataan waktu karena in kita lamud ding ha tiapan jari sin Allah ta'ala amin siya in nagbabaya sampai singkignot kahibal na to di kita niyo misan makahibal bang kita rin pahibalon. In Allah ta'ala wala nagpasad ka to dirihil ka to yung kataan kasanangan katanaman simukat siya ka to taniyo sing kapatut niya hangan siya in nagpapanjari ka to iwan nagpayakun kato dahil hanikmat niya amoy inhibalik na to kaniya in kapatut niya pagtag-ipon harap kaniya dalam simbihayad to imbutang niya nagtatakad kato in tumbas sin Allahu ta'ala bal kala-kalaan haadlaw gana-gana labi lupa na tuod habiya sin waktu ini bulan mulia, bulan amuin di maigalaw sin bigi jantung sin bariman akon in kabayaan nila mahinang na in katan bulan Ramadan karena sinog nila sin kahurmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay sadya aunun na to impag-addat pa Allah ta'ala karena bangway na hinang sin ipon impag-addat pa Allah ta'ala nalupas na in manusia way nakasudda-suddahan niya rihalaw man sing gumiini misan pa siya piagadatan singkatan manusia halaw man sing gumiini tatkala wala doon kanyain pagaddat pa Allah ta'ala tanto na sa jaway nakapuspaidahan niya inhum illa kal'an'am balhum adallu sabila in sila salahun sila sin Allah ta'ala biya sila hayop aun waktu labi pa in baba niya ring hayop amunain sa tuwa way halga niya sumakawa ini katantan dahil ha mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag inumakan sin manusia halaw man sin gumiini pagparul sin Allah ta'ala kitaon bang biya diin in kakahinang nila serta hisiurain kanila in makasayo magbing harap patuhan Rabbul Alamin jari dahil nga mga ayat na sabot na to panawag-tawag sin Allah ta'ala sin panawag-tawag sa rayaw-rayaw dungugon sin mga sila tagaakal amin nganan kau dahil hatumpukan si mga bariman ya ayyuhalladina amanu ya kamu nagpaparat saya ittaqullah kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala wal tandur nafsum ma qaddamat ligad dungdung iniyo sin tiap-tiap hambuk deng kaniyo in mapauna niyo hinang pahadarat sin Allah ta'ala yari pa kamu balug-balugan halom singgumi ini ubus bialikan wattaqullah jadi kita simbiyaitaan hakataan waktu hakataan zaman yaon kato impangannal wayroon nagpilugal
Subay hadya kita daran nanom tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inallahu ta'ala pandikal jung makahaipon niya. Wairoon makalibon hatuhan na to Rabbul Alamin hakatan pia panjari niya. Kikita niya kataan. In laku-laku si manusia alaw man singgumi ini. Jari daing hapag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala kamaumuhan magkalawa daing manusia in sa lago-lago mahinang sabab hikabalik na to patuhan Rabbul Alamin ing kapatot niya karena amin tindukanan singkatan hinang sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala daing mga ayat biat battakaina dhalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Suratul Hajj biaita dunaini sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo hisiu-siuin manghalgai manglagui ang mga kahormatan sinallahu subhanahu wa ta'ala madawhat ngiyain karayawan katan dito hadarat sintuhan na to Rabbul Alamin kabtangan maluhay hatihon iban maluhay hinangon impanghulmat pa Allah subhanahu wa ta'ala ampain kita piyapan jari niya asupaya makapagtagipon daing ha mga lugal atawa waktu ibutan tamuna-muna waktu amuin pangilahan hinang sinallahu ta'ala pangilahan atawa lingka laong sin magbibisara bang hibutang tahalugal amo hindi mapindayaon haon biyutang sinallahu ta'ala subay roon haon hitunay impiang daakan niya di man jarihi butang harugaing lugal pagtawahon sya'airallah daing ha mga hinangan sinallahu ta'ala indan in waktu in lugal iban daing ha mga dihilang sinallahu ta'ala kahormatan magpatarang sinhinang daing ha mga daat niya damikian subay na to dihilan kahormatan biya na sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam ama singkatan kanabihan iban karasulan pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunay kamanghuran singkatan sindaak amuin nang himpuni katan nang langkumi singkatan hukuman sara amunin halam sing Quran mahamulya karnain kahinapusan yan amunay makatayim babaw hakatan sinsara hukuman daing hatuan Rabbul Alamin amin nasabot sin mga sila ing kitab na panaog daing hataas langit daing halawhil mahfuz mari palangit dunya daing langit dunya mari pababaw sin gumi piato pawakto panaugon patiap-tiap daak in uno-uno natitasin Allah subhanahu wa ta'ala supaya maakad si manusia in mga inikatan pangitaan cintao tagaakal iwan pikilan tumayma katawadi bihan yan na in mga waktu ini atau kalugal-lugalan ini biyaita kato subay siya hulmatun iban na si mga naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala nang hurmati nakaunaring hakatan iban na sin mga bulan tiugila doon sin Allah ta'alain mga hinang amo hindi man jari pindahon di man jari ganapan di man jari ragdagan subayad tumaagad
Sabab in kakahinang si manusia, masub sila kailo. Amuin kanganan in sila nakahinang. Misan pabukun na katutupan kanila himinang. Bihan in manusia na panglaggo kahormatan sinallahu ta'ala ha mga bulan tiugila sinallahu ta'ala riyan na simbulan ini bulan Ramadan biya na si mga adlaw Jumaat amin di kau makajari himinang dugay ngadlaw biya sinhinangon muron ha waktu yaw damikian na bulan Ramadan hakalugal-lugaran tiutak kato taniyo inyan kahormatan dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala nabang nato naurol yung mga inikatantan dihilan nato yung ginhawaran nato himinang kaniya way na pagduwarwa madawhat nato yung katan karayawan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinayat masabot na to hayin doon biha ampari kakantian yung mga lugarin dahil ha mga biyay ta doon na inisin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo dalika wa man yu'adzib sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub isiyusi manglaggoy manghalgai nagdara iban pagaddak pa Allah subhanahu wa ta'ala sin mga hinangan sin Allah ta'ala indan pag-iibadatan ini manunjuk pa yaun kaniyain kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala na ini pagkakitaan ta labi-labi na mga bulan haji yung mga kalugal-lugalan tiutat sinsara doon hadya madjari hinangon ininang yaon iban sin lugal yaon in kalagguan madawhat na to doon haon di na to makaharugaing lokal biya si Masjidil Haram hambuok hadya tawap mo yaon biya kau sin nakahinang hanggatos nga ibu tawap ampari matay mabang kau magtawap haon-haon na lokal kabayaan mo naon mga maghadji lang ta pagkadagahan si mga kita labi mahal kanilain tumawap halom sintabo maglag simbibihon nila kasal sinaon pasalubong nila mga bang sila makawi paula sinin waktu yaon mahal ka mataod-tao mabaya matay ma siya harap madto palugal yadto ta sumagawa Allah ta'ala naggagantahayan mataod alta niya sa di magpakasampay madto sab Allah ta'ala nagaganta aun tao wayron gahud gakas niya sa yadton hadya kau kublaan kaniya ay kau yadton na nakatulak yan daing hakalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisyo yung dihilan niya sa roon doon way pagduwarwa na ini matarang kato taniyo in kataan pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na hatungod pa pag-ibadat doon kitaon kato sin Allah ta'ala bang biya dinin hugot simbigi jantong na to harap kaniya karena imbigi jantong amuyin himindo haudjot pamaranan himinang magpaamusin hinang ibansin di magpaamusin hinang amo na imbigi jantong biha sabab amo iniin kumukublitsin udjot pamaranan si manusia magpajatusin hinang salta imbugak gaan sin amal na to doon hay nitimbangon bang biya di ining kusog sin parsugpatan simbigi jantong na to patuhan Rabbul Alamin salta doon hahinang tiyang daakan niya bang nakaamo ka atawa wala
Nasabi yan, mga sila nakauna rin katutan niyo, labi-labi na yung mga kasahabatan sila Rasul sallallahu alaihi wasallam, may tabahain sila, di magkaiging buga nila. Di magiging buga nila. Nag-ibadat na sila. Marayaw yung paghinang nila. Sa masiyaw ng buga. Mabuga sila, di matay maing sambahayang nila. Mabuga sila, di matay maing puasan nila. Mabuga sila, inhinang nila yon wala kimugdan. Parahal nag-iingat sila marayaw. Nagpaamo sinhinang. Sa sumaka masi-masi, yaon, mimikit habigi jantong nila imbuga. Tanda sinin sila, way tiyatali nila rugaing hawak to, umalup sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya diinin hikapaamo nila sinhinang nila. Doon nakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, way makasasaw kanila. Biya. Asabid tubang sila maghinang, yaonin kahantap niya. Dawit luwa na to siyusuk at sinsara, imma patot pahantapon, subay pahantapon. Biya. Imma patot paamuhon, hakakahinang. Labi-labi na sambahayang, puunan singkatan ibadat. Bang nalaraking sambahayang, nalaraking katang. Bang imamuin sambahayang, misan pakaw kaya kulangan harwaing. Makalamod patimbangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan insubay halgaan sin tiap-tiap hamuk den katot taniyo. In waktu mahalga. Biabay tak kato sin Allah ta'ala hamuk surah alam sin Quran. Ya. Hambuk surah alam sin Quran. Unuin waktu wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibut pa waktu in manusia lugi bang siyari mag-inu-inu sin waktu yaon. Waktu bang maabot na in waktu pagsambahayang, in mga sila nakaunayad to. Wayroon pa in waktu, yadto na sila asal nagtatakadalukal. Ampay na jaman na to iniri. Misan nagbabahang na, wayron pa inu-inu. Lihat. Inyaon panghimati kato taniyo sin in waktu masuok na takwan na toon. Tiyo-tiyo da kuman nakapin. Bang paamangon subay kita asal nag-uus-us. Dahing hawak to pa waktu. Karena way maksud dugaing sin Allah Ta'ala nagpapanjari kato niyo supaya sadya ikatunay na tuin kapatut niya amin magtag-ipon kita niyo kaniya. Bihan naampayan nga matao din ligap aun bang masagda imian pabihan ay makahati rin Allah Ta'ala. Bihan to naampabukun ito marayaw ingkabtangan bihan to. Subay kita makauna ring hakatan karena inalupon mo hawak to yaon amin nagpapanjari kay mo. Amin nagpayakon kay mo. Nagdihil katan sing kagugunahan mo, kabuhi mo. Labi luba na to, din pag napastahad dya ini, pikil niyo kuno. Bangyang pianapas sadya kita niyo pagwa, di napaharapon palaw min kuan niya. Binsa na kita rakula. Bihansan bang hadya magkatali si manusia na
lugal siabot ini katantan, mahal ka ini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingkatan si masjid yan ngayanan siya Baitullah, baisin Tuhan. Na ada pun pagka siya baisin Tuhan, subay mo siya hulmatun, sinsalago-lago pang hurmat. Ubos biyayta doon hayan, bangkaw humarap maturin tutumo na isimpiang daakan sinallahu ta'ala kato. Labiin lago sintutong basan sinallahu ta'ala rin sinhinangon mo habay mo. Ang paimbiyat hinangon habay si mga kausukan, sambayang sunnat da. Ij'alu min salatikum fi buyutikum la taj'aluha kubura. Pagkapi ninyo, imbay niyo rin ng mga sambahayang niyo, ayaw niyo paghinanga imbay niyo, kubul. Mana niya imbay isab di pagsambahayangan misan, na inyan biya siya sing kubul. Doon hay ni manunjuki, in parkala, kubul, wayroon, manjari hinangon doon halukal yan, lumupas siya pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Way. Naatod na kamo si mangubol, dahon pakubol bihan, bangon pa paghinangon dito. Mataon maghinang doon haon, biya lo paragos pag-ibadat, magjikir paroon haon, magbasa pa Quran, magkajinisan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Isiyo ba ay nakahindo habihad to? Inyong biyabaita di man jadi paghinangan pag-ibadat doon halukal yaw. Inkubul. Labi-labi na tuod, insara sinallahu ta'ala, piyaaw nini suko sintao buhi. Intao patay na way napuklas na siya. Sabi ito na hinangon kaniyang sulag uno-uno. Bang siya na hinang na upat parkala. Ligoon, saputon, sambayangon, hikubol. Pagkubol, ay nahinangon mo. Naampan, kato ini aong mag-abutin waktu bihan, magkalag-kalag pa sila. Diha, mag-maabutin Sha'ban. Sablong niya araw ng mga patay. Diha. Magbubusin kubul, sintubig, busukan din diha babaw. Nainyan, piyang ikutan, daing mga hinang si mga sila nalalawong hapag-aarama. Amo na hinang si mga Nasrani. Mag-urul. Na ini katandi, manjari batukon sintaw takakal. Labi-labi na tuod, amuin, nagdaraawa, hagin hawabaran niya siyain, matan-matan nagmamalila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in kalukal-lukalan, siya butahin doon yaon. Iwan na sin waktu, haayat dieta, sinlugi imano siya, amura hindi malugi, illa alladhina amanu. Buat malingkan amurain mga sila nagpaparat saya. Sa sumagawa impagparat saya wala doon in iban niya di matay ma pagparat saya. Sabab subay siya mahinang in pag-anggaw ta doon ha amin pagparat saya sing kita. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Subay aon amal salih. Pag yanon amal salih, amal wayroon puklas niya. Mahita, sabab impuunan din Allah Ta'ala, in nagpatarang kanya, daak sin Allah Ta'ala. Amunin pamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiya, nabang nakakuha din doon, puklas day sab damikyan. Misan day sab sambahayang. Amo ating pagyaman.
Naroon ha amal salih, subay rayan, aon pag isun-isun, aon pagpatumtumpya-tumtumi. Hasupaya masampo na to, jukok. Wa amilu salihat, wa tawasaw bis sabri, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Aon pag patumtumpya-tumtumi, pagwasihat wiyasihati, pagpaamusin hinang, daing hambuk pahambuok. Bangon sumagda ka to, supaya kita makuyang. Bukun kita marukal. Biha. Ba't di kau sagdahon nang kimukugdanin hinang mo? Biya na sinagi, bang kau aturun sinhamuk tay manghudmin ikaw mu'min, insya na nga kuray sa mu'min, di siya makatanam yan, di makasagda kay mo. Biya. Al-mu'min lang niya, mir'atu akhi. In mu'min sa amin sintay manghud niya mu'min. Bangaon kakitaan niya roon, satu, di siya mabaya. Magdasing kasatuan intay manghud niya. Pasal si malasa siya, tay manghud niya yun. Nabihat to yan. Nang kato, kabiyaksahan, kamatauran, bang masagdaro kalan. Na ini katan rukun adat marayaw, sabab bang kau siyag dahangan sinsara sin Allah Ta'ala, inyan kasatuan pa Allah Ta'ala. Bukun saan kasatuan pa amuin, tao si magdakato. Satu patuhan Rabbul Alamin yan. Ba't iniya ka dito sara sin Allah Ta'ala. Bukun sara si manusia. Bihan insubay panay maknato, daing hamok pahambok. Magpaamo kita niyo sinhinang. Labi-labi na, balik-balikan na sadya in pagpatumtum. In kita anak kapo Adam, magkalawong magkasa. Ang pabiyayta doon haon lang niya, kullu bani Adama khata. Wa khairul khata'in at tawabun. In katana na ko apo Adam, magkasa, magkalawong. Katan. Bukun saan yung pagyanon long, ibang na mataas na yung pangadji di magkalawong. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasagdara isab. Biha. Hawak to siya himarap pa, Quraish ka na mabaya siya si makasud pa agama Islam, manjari aun himapa kaniya buta. Miki Hindu. Sampai napinday pamayuan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabing kabayaan niya humarap metu. Inya tu hikmat deng Allah Ta'ala simbukun bihatim mapatut hinangun sing kita. Amin murul patao dayahan iban kawasahan. Amin makatali kita bang yaon makasud pa agama Islam matao di makaagad makasud kaniya. Biha. Amin siag da siya sin Allah Ta'ala. Sindi siya papag-isab-isabon pa hinang unuyaon. Simbihayat to. Nabiya din pa kita. Kulang pa masim panghati ta. Nabihad tuin subay tujuhun sing kita. Ha mga kalukal-lukalan piyang halkaan sin Allah Ta'ala kahurmatan dakula yang kato. Subay taray sab hurmatun marayaw. Subay talaguon marayaw. Biyan. Sabab, giubutan yan, pakanya indan yan. Doon hay ni amo ininangundi. Biya da kau sim magsambahayang yaon, intindog lingkod mo yan, dugaing-dugaing. Sa tapahan tapon pakanya inhibal. Bang paamuhon tuod doon hadya kau himibal, hawak to kau magpinda ring haibal. Sinambuk hinang pabuk hinang. Di ka manjari kumanap hinang dugaing. Bang siya makataod din hibal mo. Bukun lamod hinang simpagsambayang. Aon waktu mabatal. Maita. Sabab yaon in nagdidiktit ka mo in jantong mo. Di ka makahibal yan. Hakabayaan mo hinaon. Bang bukun nalawa in pangandal mo rin. Hatuhan Rabbul Alamin. Bang nalawa din kaniya. Di mo hikabalik magtuy-tuy. Nalarakin khusyu.
Bang malarakin khusyuk, narakin sambayang. Kanalong ni Syekh As-Sa'di, in khusyuk, ruhul salah, nyawalihan sin sambayang. In khusyuk ha sambayang. Karena subay bukun mataw din hiwal ta. Amin hiwal bukun lamud ha sambayang. Bihat to. Naamo yan in panghindo sin agama kato. Waktu aun to tiyutugila sin Allah Ta'ala. Hauno pa surun in hamuk hinang yaon. Di na sin waktu sambahayang. Di abay ta kato. In zuhur duga indeng asar. Maghrib isya fajar biya waktuhan kita di taman jari hinangundu na katanaman ta biya to biya ada simulan Ramadan kuno kita makasudkan ya subay tantuhon na tuod in pagsali simbulan bukon kita mangunang-una along niya bin sing kapo-apuan na mo din sa kami magbistanahan dya kami bihan kauhaan katluan tahun pasusungon kay ngatan na mo na yung sahali simbulan subhanallah di impagiyanon hipakita kato suway kakitaan sin matatanyuin tumarang kato tanyo impagsahali bang siyari na to tumarang hawak to na magpadyukop sin itungan sawabin tiap-tiap bulan yan kawantang siya madlaw kawantag siya madlaw ra. Laong si Rasulullah, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Kauhaan tag siyam. Hangpo, kauhaan tag siyam. E mana niya magsaw in 2 bulan niya unsin ang kaadlaw hapagsali. Kan nakita magkita bulan. Di kato bulan Ramadan dahil pagkitaon. Ang Saudi Arabia, bulan-bulan magkita sila. Bihansa. Maginang sila kalendar sa bukod dami nakaroon nila, pagkita nila sa halisin uno yaon, dito rin nakaroon nila bistahan. Bihansa yan. Bataha jaman sin dito pa kami, yabutan hawak to simpag kita bulan hawak to hiking pahat namin sultan bihaon yan dito sa abuatas simbulan nagbibis sa rayban sindi hababa ito si atas simbulan niya makada Apollo batas lunot sayanin sultan yan bihaon yung Salman na pag naog pababa nalaw ini sultan iking pahad nalaw niya haylayan na konsum piag-amahan ni Sheikh bin Baz iking pahad biyan tanda niya sa kami nagganap katan kami hang kaadlaw. Biyan to. Nasimanggop siya, hindi na siya mag-isa-bisab lumamod parkala sin pag-agama. Sabab nagbabahagi sila yan. Inagulin sin agama amo na Ali Sheikh. Panubo si Muhammad Abdul Wahab. Nagdara sin ini pamarinta amo na Abdul Aziz. Nabihanin sila no Allah alam bihaon di takay nga tamanguning kahalang nabihan tim mapatut bang kita mabaya manjari intao nagkakawasa ibansin nagdarasin agama makapagambuok habang mayandi mag-agaw hinang nagulin sin agama sila magparakan sin agama
Nag-uuling sin pamarintil, sila yung mamarinta. Magpaamo sin hinang. Manjari mag, hambuok. Sabang isabi na mamarinta, umakaw sambil sa pag-aakamaon, waktu magkangi. Nabi, sin lokal, lokal di kato, bihaon. Inna mamarinta, pagbayaan nila yung guru. Sila yung magbaya. Amuanin nakalarak, sindawla, Islamiyah, puasin, khulapaul arba. Sabab sin khilaf siya pagyanon. Sabab nag-agaw nagparinta. Nabihad to in subay tindukanan na to, in mahal ka kato, jagahan na to, in lokal, amoy in indanan sin Allahu Ta'ala hipapaakad kato niyo. Dahin hawak to, maun paadlawan, maun pabulan, patahunan, inyan katantan, aun kaniya lokal. Nahadlaw-adlaw yari, inbay sin Allahu Ta'ala, ay ikaw na. Sarayaw-rayaw paghinangan sin ammal. Iban biddain, kalaguan hiril sin Allahu Ta'ala. Namo yan, inbiya mga pagpatumtum sadya kato niyo, katantan, sa bialo paragbos, nalawa na in, mga inikatan, way na akong halka, labi-labi na habihaon jaman, in pagpanawsin tao, magibadat pa, labi-labi na pamantika, haram, atawa pa, lokal, pa Saudi Arabia, ibutang tana, na magpasyaling kay banan. Long niya mag-umrah, sa kalitoy mag-tour. Na inyan to katantan, ikalupasin to sin, uno, waktu, ikalupasin alta, intag na po sin waktu Allahu Ta'ala, intag na po sin alta Allahu Ta'ala, hiasukato, mga yan katan, hansipak pusing, hiasukato sin Allahu Ta'ala, min aina akad ila aina anfak. Dahil hindi mo nakawa, inansipak pusing. Iharap mo pakain, hinansipak pusing, hadlaw akhirat. Na ano narain hijawab ta, dito hadarat sin Allahu Ta'ala. Bang jumatuin niya to. Murah-murahan, pagbarakatun kato sin Allahu Ta'ala in, waktu na to, habihayaon, yari kita niyo halaw, bulan mulia, iban sin kakahinang na to, paamuhon na to, dahil waktu pa waktu. Suway kita niyo mag-inu-inu sininang na to, pabaran na to, bang nakaamu ka atawa wala. Bukun sa namin nagto na sadya ka himinang biya sin wayroon yaw. Di, mahal ka, dahil mahal ka. In waktu rihil ka to, tanyo sin Allah Ta'ala. Supaya kita nuri malugi. In pangumulan na to, wayroon saan, pagbista roon ha, namin lang niya, in malaas makauna matay rin sin, mabata. Di, aon sambil bata-bata, way misan nakakita sin silak, sinadlaw. Yan to na, diritso pakugul. Aon tao yaon na sa sakit, mataod pa'y malasig, makaon na rin kaniya. Sabab Allah Ta'ala yung nagbabayahayan, wayroon lamod taroon na yan. Na murah-murahan, biyan na sinagi, halkaan na to in, kahurmatan dihil kato, tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon na to mahasil, hamanga, biyayta tiyugila kato, tanyo, hipakila kato tanyo in amoy in pangilahan biyayta sin Quran mahamulya kato tanyo bihan ambok paron biyayta kato in uno ini amoy in pagsai na damikyan inna safa wal marwa min sya'airillah in safa iwan sin marwa yon hambok siya pangilahan sinin niya on katan kahurmatan ding Allah Ta'ala subay na to hurmatun niya on halgaan na to lagoon na to
Karena malagguin mahasil na to karayawan bang na to nahinang doon na lokal yaon. Di na to mahinang harukaing lokal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga kataw tay manghuran ha agama inyad to pagpatumtum ka to taniyo labi luba in ginawaran ko impya tumtum ko makauna rin kakaniyo kata uno-uno na sadya imbiya ma kakitaan sing kita doonhan biya do paragbos nakasiha na parugaing aun waktu inyad to paghinangon kawaon biya na supaya do kay luinoy panakahinang di na tud makahinang inaon doon haon nakahinang na do kay lokalo makabalik pa magbalik makakugdan pa amin hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyan katantan way huli iban dapat in kami misanda kuman tiyo aon panghati kalau in tiyo yad to na ganapan sin Allah Ta'ala pataurun. Dapat pagbistahun doon hambuk dah. In yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hambuk hadja. Amuin mabisud mo pakahidayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labi malaggo yadto pa Tuhan Rabbul Alamin serta malago intutong basan dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin kato niyo hambuk dah nabiyadin na bang mataod mahinang sabab dahil kato bihad to insubay hinangon sinambuk pambuk bukun sanin magpatumtum yan subat subay sa dyaon amin lang ta hipo sin panghati bihad sababin sila hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang si mga kasahabatan niya magtuyan in nakahadir doon na Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuyo sila maglawag sin kakasi nila labi-labi na aon ya pagtay manghud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ansar ibang sin muhajirin biyakan Umar ibn al-Khattab nagbahagi sila sinadlawan hangka adlaw siya imadto pahadarat sin Rasul kumawa pangadji inadto iban niya manglag kabuhianan uset to magliw sila tiap-tiap mahapon magbahagi sila in nakapanaw maglag kabuhianan bahyon magdua amun ilong tayo na usahat adlaw yan nalong isab sin nakakadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakapangadji nalong niya kay mo nakatan tilihil po na kayo mahita sabab yun na isab mimikit kanya inuno kaya hatihan niya bihadtuin sila sabab sa roon doon hapal sila sin pangadjian dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tabo ko na maghapal hinangon nila tuod pakayon sa roon doon bihanin sila namun tin labi marayaw mahinang sin tiap-tiap pambuk dahil katutan niyo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الله أكبر الله